Bohe. Ini kepor mentangi dan bat i nana ari kenti sim iba sat penmi iki jan rendiangan pen i pi mo. Bun mo. Bohe. Kani kadi kita kepung ban nangsan kadon hang ni hapo umroi laban suruh. Kani ka ketot jane khot ya ka khot ka umsra. Ke hari ke portlang mentati kelas dang dunahi kilong kwai tak ada sem yo su ke ban ted okha. Ke lasem senam ngatrai ke benai liur tentu minio biang ya ke ban ted okha bat ke por liur hi ke bagi nang kwai smart ban wan kwai. Entah portlang te kala duna kada do te laban i tiba kwai te di madeng jonga te wan kwai kai ko bit kai klong gomno kado kadanya kemdatnya apen i pi ya ka kerteng jong kepung mah tan i pi mah ke kerteng jong kepung gadai ban nang shan fishing pond umroi ribhoi dai gini gede jing per king nyimsha ya goban kwai da ginu gi kenjak nyang lanewi nyimsha ru hikinang kwai bagian dikyat bat nyimsha ru ya goban bread pathar ya ki japo ki jaban te gini gede jing per king jong kepung te ban nang shan fishing pond hagano karukom bangi pensong ya kata keteng te lese yo don apreng jong pi ki papet ya kani ke video ki ba tip ya kani nga don laingot si para i baningkong i kerteng i pi ban te baar pat ngendai mangai nang san bat balai pat de mission para kado jonga bat kade halor kataga nongrim kebangi ya ke kerteng jong ni kepung Banang Shan Fishing Pond dengan bu ya ke YouTube channel jong ke Banang Shan Fishing Pond ni hapo description pila ban subscribe bat ngan bu ru ya ke Instagram profile jong ka Banang Shan Fishing Pond pila ban i ya ki video sang tu ya karkum yo do kha gi breu te karkum khwai ka jong ki kumju te takatai ya bakran mangama ta pi ong ma we are live ong pi kinong kersian jong imahe nangsan tu sofrang ya kani ke video buat kumjuru ban subscribe saka YouTube channel ke jong i kublai shibon bye ha kaya kar plastik em plastik remam ta Abdullah ai khwai bang ama ta bye biar semua mentan ki ong kar plastik biar nomor ba tu kena mentan kide ki nong seng ni te hapor bagi wan khwai ki nong khwai mah ngaju ai kam ki
Asu pak kar plastik ikum tu te nga ai kom ta kan mau ka bai shana ka bai met ke jung gitu ta kadau kia sung telak denga te mentar gila kami lenti kata ka kar plastik tu mau omba mentar ka jebok jeban dah mau pun kadau macam jom gitu ta ku boleh pi perlok baro te kani ka klemat ka mentang dan ni apo akweng village kabadon hakmat hano khmat yang ni lan bang tenang mau Sean poi khweng ka ya oh hakmat mau beri te na try bon ki na pi ki no pet ya kan ka video na try lai poi ni ka jaka yo let's say yo don ki bopat poi pat kani ka jaka ka don lenti ban alej sha malas nai tamba kadi tang hakmat mau beri hendak na bhormbong sa kumno kai ar lani lai kilometer tementang idon hangni ha meram au hangni idon ar jaka kawi kadi jong ikong dial mukti bat hangte te am detip ha kadi jong no te kadang kawa hangte bat hangni te ni pat ni jet ke pemwan ni pila beni ni ke forum ta ni don uni uso soba mo so he tin snong jing di ong du so he ade udan besar ni ki butong besar ni snong jing don balik ru kunju te mentang ngidang ya up ya ke order ke jongi te ki perlak borok ki ba ni gini ke video ini ke jaka kalau ngi tenat hadu kata-kata pila ya ke banwan kai bat ki perlok ki jongpi ki bahyeng ki basam kisamlah bat kisamlah jongpi girlfriend te pi mimi kum no semua pi ba seiwan pi bor-bor ni kan ngati ngastenat bahaban wan sini namar ba tadi ka jingbam boy la jong te kum no habai dei bat ka jing kerkum shat bat ka pis mo ka kambang ne kalau kum no ngistenat namar bangi di boy ngistenat bahaban bam jingbam boy om giwei pada ki jingbam jong giwei pada ki jai ban rio ku ki Chinese kita ki Korean kani di kani mah ta boleh mah te kani ketika complimentary drink ke jongi complimentary drink aga kamdum man ne ngama ban sai vi da light kene perlu ini ketika complimentary drink kalau ke babang ke batiang kalau jauh tiang ketika jauh mah senang jung i te onggi ke jauh sangat tuh ini di mah Akam par kendan ke kam khor ketika jauh temah kam deka alkoholik drink ketika kalau go jori kan kabang kam long tiang dari kalong jauh tiang belum malah te toh ngin minta ngidang api kabam te sa sipangin sepen EP kita kabam te ngila ban order mah ini gede bam juni ya bam mah kani keseruan ini bam siar nih sungai lapaulan siang ini hidung tas akun tang do kle teh do masih di
Oh ni buat tangong. Yang kan. Oh iya betul. Ini tu. Ini titip dah. Bisa ya ada tu. Man batok dia lak. Dia dah ingkar dia dah ke dah sening yong ni yong mana? Kali ya ta. Mana order kan dia? Tenang kan beli. Mga Kayak tu Horia. dok karang. Ini papa pus tu. Pus si papa tu lah. Kadang trip jong i birthday girl mah. Birthday girl. Lak he, wan hai he kat lai te. Ni ada kong pakai. Tu ya dua isu yang. Kedua pak. Kong boong mangah. Kedua pak. Dua. Ke perlok berok habang Iwan. Ang ni aku yang entah si. Nila yo ya ke ban bam kini kijing bam bat komjuru ni. Hani kapor mentang dan bat i nana ari kenti sim iba sat penmi iki jan rendiangan pen EP mo. Te kani kadika jan rendia ke ba i kongkong iladap order hai nana ari kenti. Te inana idon ya ka dukan hani mo. Idon dukan. Center unit. Hoi, te to nana patai kendiat sepang ya kendika jingsu ya kini kijan rendia ke jong pihak senam AP sedang ya ka. Ini sedang ya ketika reading center nadu usnam hajar san hajar sau ketat haduk mentah teh kini kisni teh ngi snow tenat namar ba kini kijan kila don ba itu bat kila yat ba ke mentah ki don kini kijan sem ki bangi ju don ki order ki babun ba kini kisni ki shol ki stol ki bangi pendenkam ki maplor jan kentei jan serang ni tidak benjit lang bagi ni ki Instagram ki rong baper. Oh to te kumta pila isngo perlong ba inana isim ki orderu ki ledimit ki don te nangka pila ban page ye kita ki jan rendia link ba ka Instagram profile picture mah Instagram profile account mah te ka kerteng jong ka kadeke itu Rian Las kan link ya ka Instagram account hapo ka description jong ka YouTube channel ko jonga hapo ka YouTube video ko jonga pat pila ban check ka mo te ngatrai kala biang ka tu mo ta ko besi bon mo na ta te ngidang shui da bam na miram au teman-teman pak ngidon hang ni ha ying jong i nana rikinti sim kebadan mar prasya bat kenika miram au cafe yang ni pila ban yo i kijanyer dia ki bai tenat belum diwani ini oh spider om garam diam tu pikir masuk ke jong di best om wow desain hier da shimi pi mo desain hier mo nak no snap trade ini so snap suno sapi oh ni desain si ada golden simpor pa mo le ni mo Simpor. kan no tayo kan no Si tayo. Bring video malang yang YouTube mesti Ada. Ada longgar. dia rekam yo customer mama banana di kopi mama Rian Las mo oh ha di si para banana oh para aman happy mo kung isa marwe ang fi suwi senrang dang pule tu kan dan selong size like kon lagi te kumto pilai parlok barok lada piwan sanesha meram au nga kerpat di pi ngalak jen urmtan kerpat di pi bapin visit ya keneka Rian Las
Ngelakalet ke kerteng jong ka. Yuk, pek Instagram dep. An bu hang ni ha po description ru ya ka profile account ka jong Ri and Las Eri Silk Weaving Queen. Ne. Please visit this, guys. Pila ban yo ya ki penyon pani pi. Kini ki Jansem Rendia dan ki bag din kini and then kaneru pilaban order pilaban I design la jong baik kini gede ki sample kendiap. Wow, very nice, guys. If you want Shanisha meram au, I highly recommend you guys to visit Ri and Las Eri Silk Weaving. Mo te kom tu lakot ke video ke jong mahek nang san ngen sai sempat ha ke wi pat kapor.